Itabi rigira ingaruka zikomeye ku bana. Kunywera itabi hafi y'abana bigira ingaruka zikomeye. Abahanga mu by'ubuzima barakangurira abantu bose kwirinda kunywera itabi mu ruhame no hafi y'abana by'umwihariko, kuko bigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abana. Abana bahumeka umwotsi w'itabi ry'amasegereti baba bafite ibyago byo kugira ibibazo by'ubuhumekero, asima cyangwa bagapfa bakiri bato. Ni mu gihe abagore banywa itabi batwite, byagaragaye ko nabo baba bafite ibyago biri hejuru byo kubyara abana bafite ibibazo by'ubuzima, harimo kuvuka umwana atujuje ibiro cyangwa akavuka apfuye. Nta gihe kirekire kirashira Leta y'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bitekereje kongera ingano y'imisoro yishyuzwa itabi kugira ngo ubunywi bwaryo bugabanuke mu gihugu. Ibihugu bitandukanye ku isi bikora byinshi bishoboka kugira ngo umubare w'abanywa itabi ugabanuke, bityo n'ingaruka zaryo ziveho. Nyuma y'ibi byose ariko, inganda zikomeye zikora itabi nazo zirakora byose bishoboka kugira ngo zirusheho gucuruza cyane. Inganda z'itabi zikora byose kugera n'aho zinjira mu nzego z'ubutegetsi, zigatanga ruswa kugira ngo amategeko arwanya itabi ntazigere atorwa. Igitangaje cyane kuri ibi ni uko izindi nganda zikomeye hari amafaranga menshi cyane zitanga mu ngengo z'imari za bimwe mu bihugu, kandi ibihugu nabyo bikayakira. Ku ruhande rumwe, leta z'ibihugu zifite amamiliyoni y'abantu zigomba kurindira ubuzima. Ku rundi ruhande, hari amamiliyari y'amadolari agomba kwinjizwa n'itabi rinatwara ubuzima bwa benshi. Intambara ikomeye cyane, cyangwa dilema mu ndimi z'amahanga. Dr Ntaganda Evariste, ukora mu ishami rishinzwe indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima aricyo RBC, ubwo yavugaga kuri iyi ngingo, yagiriye inama abantu banywera itabi hafi y'abana cyangwa banywa itabi batwite kubihagarika mu rwego rwo kubungabunga ubuzima bwabo. Yaragize ati, abenshi banywa itabi ku bagore batwite bangiza abana babo kuko babyara abana batujuje ibiro cyangwa bakavuka bapfuye. Itabi ryica urinywa n'utarinywa. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yaciye umuco wo kunywera itabi mu ruhame. Ahenshi usanga abagabo ari bo banywa itabi kurusha abagore, ariko umugabo ashobora kurinywa afite abana bato cyangwa umugore utwite, bikaba byamugiraho ingaruka kandi bitaretse no kwangiza nyiri kurinywa. Dr Ntaganda agira inama abaturarwanda kuba bareka umuco wabaye karande wo kunywa itabi, kuko atari iby'ibanze nkenerwa ku mubiri wa muntu nk'ibiryo cyangwa amazi. Ati, abantu bakwiye kureka ibikorwa byo kunywa itabi. Si ikintu cy'ibanze ku mubiri, kuko utarinyoye ubuzima burakomeza nta kibazo. Ese wowe watangiye kunywa itabi bigenze bite? Abenshi baritangiye mu bugimbi n'ubwangavu, aho abagukikije bose babaga barinywa aribyo byarangaga umuntu ujijutse cyangwa usobanutse. Aha wowe iyo utarinywaga wabaga uri umunyamusozi. Abenshi niko baritangiye. Uyu munsi bakaba banywa amasegereti 20 cyangwa 30 buri munsi. Muribuka mu myaka ya za 90 abantu bose banywa itabi? Mubiri inkono y'itabi ari fiyeri cyangwa ibigezweho. Mu mashuri byari byiza kubona umwotsi uva mu kanwa k'umuntu. No mu ndege habagamo udusandiriye cyangwa utu ashtrays, cyari ikinyejana cy'ibinyoma ku nganda z'itabi. Ariko mu mpera z'iki kinyacumi cy'imyaka nibwo ubukangurambaga ku bubi bw'itabi bwakajije umurego, hatangira kugaragazwa ububi bwaryo. Hatangiye no kujyaho amategeko akomeye akumira itabi, ari nako ibiciro byaryo bizamuka. Banakoze itabi riri mu gapaki kanditseho amagambo ateye ubwoba n'amashusho akangaranya uyabonye. Itabi ririca. Ibarurisha mibare. Buri masegonda 7 ku isi abapfuye umuntu azize indwara ikomoka ku itabi. Buri masegonda 7 uruganda rumwe rukora itabi mu Burayi no muri Amerika ruba rwinjije imari shingiro ya miliyoni 14 z'amayero. Ariko aya si amafaranga aza gutyo gusa. Izi nganda z'itabi ziteguye gukora byose kugira ngo aya mafaranga yinjire. Bidasubirwaho, inganda zikomeye zikora itabi zihoza ijisho kuri za leta z'ibihugu byo mu Burayi. Itabi rigira ingaruka nyinshi ku mubiri wa muntu, harimo kuba ritera indwara z'umutima, kanseri, diyabete, umuvuduko w'amaraso, indwara zo mu buhumekero, izo mu kanwa n'izindi. Ku isi yose, itabi ryica 1/2 cy'abarikoresha. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rigaragaza ko rihitana abarenga miliyoni 8 buri mwaka. Abagera kuri miliyoni 7 bicwa n'ingaruka zo kurinywa. Miliyoni 1.2 bicwa n'ingaruka baterwa n'abandi barinywa, cyane cyane abarinywera mu ruhame. Mu Rwanda, imibare igaragaza ko abanywa ibitabi
bageze kuri 12.8% ku ijana mu bushakashatsi buheruka bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na OMS. 3% by'abarwayi ba diyabete ituruka ku kunywa itabi, naho 15.9% bafite ibibazo by'indwara z'umuvuduko w'amaraso baziterwa naryo. Mu bihugu biri munsi y'umurongo w'ubukene niho higanje abanywa ibitabi, habarurwa 80% bangana na miliyari 1.3. Itabi riri mu bwoko butandukanye harimo ibikamba, amasegereti, iryo bajundika mu kanwa, aribyo bakunze kwita ubugoro, iryo bashoreza mu mazuru, iryo bitera mu nshinge n'ubundi.